و یک باره ما و شما را دیداری دسته های رگارتا داز و روشن در آغاز موسم امسال انتظار است. خوب دوستان عزیز، بنابر سبب آماده نبودن خوب در عموم میدان های فوتبال کشور بعضی بازی ها در میدان مرکزی پایتخت کشورمان برگزار می شود. ما البته امکان داریم که نخستین بازی موسم امسال را حالا با اشتراک دسته های روشن از شهر کلوب و رگارتا داز از شهر ترسونزاده تماشا کنیم و این بازی همین حالا از شبکه ورزش منظور شما گردیده ایستاده است. و امروز و روزهای دیگر باز رقابت های دیگر هم صورت میگیرند در دوره دور اولی رقابت های لیگ اولی فوتبال کشورمان و باور داریم که بازی ها در سطح بلند صورت میگیرند، چون که انتظاری ها وابسته به موسم امسالی چمپیونات مملکت خیلی زیاد هم هست. خوب، دسته روشن موسم گذشته زینه چهارم رو در چمپیونات مملکت به دست آورده بود و امسال قریب که 90% هیئت این دسته کلان نو شد. خوب، سرمربی تیم دیمیتری چرشف در مقام و مرتبه خود موقعش را استوار کرد، یعنی او امسال هم هدایت تیم روشن را به عهده میگیرد و برعکس حال دسته رگارتا داز باشد قریب 85% بازیگران خود را نگاه داشت و در تجربه بسیاری از دسته هایی که اصلا حیات خود را نگاه میدارند موفق شده میتوانند. در تجربه دسته های دیگر، دسته های خارج از کشور هم همین گونه هست، ولی وقت نشان میدهد که دسته رگارتا داز و روشن امسال به چه نتیجه در لیگ اولی فوتبال کشورمان دست می‌یابند. خب، امروز غیر از این رقابت باز دیدار دیگر هم صورت میگیرد. ما منتظر هستیم، منتظر رقابت های دوره اولی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ اولی تماشابینان عزیز و باور داریم که بازی های لیگ اولی در موسم امسال باز هم خوبتر و بهتر صورت میگیرد و در عموم اگر ما در موردی همه دسته ها حرف بزنیم در حال میبینیم که بعضی دسته ها تیاری خوب دیدند، بعضی دسته ها خوب در اول تیاریشون خوب بود، بعدا باز حیات اونها تأخیر یافت و میبینیم که هم دسته چمپیونی موسم گذشته استقلال خوب دارنده مدال های نقره و برنجی تیم های وخش و کلوب مرکزی ورزش ارتش با چه نتیجه در موسم امسال نوئیل میگردند. اصلا امروز دسته ارتش هم بازی خود را برگزار میکند. اون دیدار هم در همین میدان باید صورت گیرد ساعت 19 با وقت دوشنبه و ما و شما یک باره دو رقابت رو تماشا خواهیم کرد با اشتراک هر دو دسته. خب، برای بعضی از بازیگران البته این بازی خیلی مهم هم هست. خب، فضای شهر دوشنبه ماه مارس 6 مارس سال 2026 است که حالا امروز آفتابی است و در همین با هوای بسیار هم مناسب موافق بازی دسته های رگارتا داز اصلا باعث میزبان بازی میکند و روشن مهمان صورت میگیرد. خب، اگر با حیات دسته رگارتا داز و روشن در عموم متوجه شویم بیننده عزیز، در حیات دسته روشن از بازیگران موسم گذشته میتوانیم اسم سیاد کووسشو، بعدا جمشید مخصوموف و یک بازیگر جوان دیگر را بگیریم. اصلا دو سه نفره که موسم گذشته در این دسته هنرنمایی کردند در تیم باقی موندن، یا مثلا خود لیگانر میلوش میلووانویچ، بازیگرانی که موسم گذشته بودند و دیگر همه بازیگران نو در آغاز موسم امسال با هیئت دسته روشن جلب شدند، از جمله فوتبالبازانی که قبلا تجربه بازی را در خود دسته روشن داشتند. یکی از آنها این محمد شریف سعید خوجه بود که باید این دسته دوباره برگشت و هنرنمایی خود را در همین تیم ادامه خواهد داد و باز بازیگران دیگر هم که تجربه خوبی بازی در خارج کشور را دارند باید دسته روشن جلب شدند، از جمله مرادعلی اخنظرف، خوب بعدا مهربان کریموف که امروز این بازیگر را ما در اساسی دسته روشن خواهیم دید، فتح‌الله علیم‌زاده
ба ҳар сурат бозингароне ки хеле ҷавон ҳастанд, таҷрибаи бисёр хуб ҳам доранд ва дар гузашта дар ҳайати дастаи наврасони ҷавонон дар як тим қисми зиёди онҳо ҳунарнамоӣ карданд. Шояд ин як интихоби дуруст ҳам буд аз ҷониби дастаи Равшан ки мехоҳад бо ҳамин бозингарони ҷавон имсол ин даста натиҷаҳои хуб ба даст оварад. Вақт нишон медиҳад дӯстони азиз ки бошгоҳи футболи Равшан ба чӣ натиҷа дар мавсими имсолаи рақобатҳои лигаи олӣ нишон медиҳад. Хуб, имрӯз сол пироҳанҳо ё тарҳи пироҳанҳои дастаи Равшан ҳам хеле ҷолиб аст, нав аст ва дастаи Регартадас ҳам имсол аслан тарҳи либосҳои худро куллан дигар ҳам кардааст. ҳоло эълон мешавад ки дастаҳои Регартадас ва Равшан омода ҳастанд барои ба майдон баромадан ва бо як мусиқӣ ҳар ду даста ворди майдон мешаванд. Ин бозии аввал ки ҳаст, дар ҳол мо мебинем ки капитанҳои ҳар ду дастаам ба назди парчами миллии кишварамон мераванд ва онҷо суруди миллӣ баъдан садо хоҳад дод. Хуб, доварони пуртаҷрибаи футболи кишвар ҳам ба ин бозӣ вобаста шуданд. Ба онҳо мо аслан барор мехоҳем, чунки дар умум кори доварӣ хеле ва хеле душвор ҳам ҳаст. Бинандаҳои азиз чун зери фишор ҳам қарор доранд, ҳам аз ҷониби дастаҳо, ҳам аз ҷониби мухлисон ва ҳаводорони футбол. Хуб, ҳоло капитанҳои ҳар дуи даста Нозим Бобоҷонов аз бошгоҳи футболи Регартадас ва Ҷамшед Махсумов аз тими Равшан ба назди парчами миллии кишварамон мераванд ва азиз, ҳамаи мухлисон ва ҳаводорони футболи кишвар, ҳамаи ҷомеаи футболи Тоҷикистонро бо оғози мавсими имсолаи лигаи олӣ табрик мекунем ва бовар дорем ки дастаҳои дӯстдоштаи шумо дар мавсими имсола ба натиҷаҳои баланд даст меёбанд ва мо ҳам бовар дорем ки рақобатпазирӣ дар мавсими имсола хеле ва хеле хуб мешавад. Дастфишурӣ Алишер Тухтаев, сармураббии дастаи Регартадас ва Дмитрий Черешев, сармураббии тими Равшани Кӯлоб аст ва фикр мекунам ҳар ду ҳам ба ҳамдигар барори комёбӣ дар ин бозӣ ҳассос таманно намуданд. Хуб, шурӯъ мекунем эълони ҳайати дастаҳоро дӯстони азиз ва шурӯъ мекунем аз тими Регартадас. Сараввал ҳоло ҳайати доварон барои мо шумо пешкаш мешаванд ки инҷо гуфтем Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак ин бозиро доварӣ мекунад. Рефери ФИФА аст ва Меҳрубон Шамсиддинов, Ҳасан Каримов ва ҳамчунин як нафари дигар ин Хусрави Сидиқзод ба ӯ кӯмак мекунанд. Аслан ду нафар доварони канорӣ ҳастанд. Хусрави Сидиқзод, ассистент рефери ФИФА аз Душанбе ва Ҳасан Каримов, ассистент рефери ФИФА аз шаҳри Норак. Довари чаҳорум Меҳрубон Шамсиддинов аз шаҳри Душанбе ва дар назди вар онҷо Абдулло Давлатов рефери ФИФА, Фарод Қуралов ассистент рефери ФИФА, яке аз шаҳри Нав, дигаре аз Душанбе ба Насрулло Кабиров кӯмак хоҳанд кард ва мебинем ки ҳоло ҷараёни бозии дастаҳо чӣ гуна сурат мегирад. Хуб, тарҳи ҷойгиршавии бозингарони Регартадас барои мо шумо пешкаш шуд. маълум мешавад ки имрӯз аслан Регартадас шояд футболи ҳуҷумиро бештар намоиш надиҳад, вале оғози рақобат нишон медиҳад ки Регартадас футболи ҳуҷумӣ анҷом медиҳад ё на ва баъдан ман дар мавриди ҳатман ҷойгиршавии бозингарон тактикаи пешакардаи футболбозони шаҳри Турсунзода ба шумо гуфта мегузарам.
خب حالا ببینید هر دو دسته در مرکز آمادگی میگیرند و بعضی از فوتبالبازان دسته روشن که اولین بار با پیرانهای این دسته هنرنمایی میکنند، فکر میکنم باید باوری حاصل کنند به خود، باید شان و شرفی دسته روشن رو بالا بردارند، چون این دسته همیشه در چمپیونات مملکت برای نتیجه های خوب تلاش میکنند و امروز نشون میدیم، چون که دیمیتری چریشف این موسم رو زیر راهبری خود آغاز کرد و قسم زیادی بازیگران هم فکر میکنم با دستورهای او با هیئت دسته جلب شدند. خب صدای اشتراک داور رو از مرکزی میدان حالا انتظار هستیم، بازی اندکی از وقت معین شده دیرتر آغاز می شود و ما باشیم حالا شما رو با هیئت دسته ها آشنا میکنیم. شروع میکنیم از تیم میزبان دسته ریگارتا است که گفتیم با لباس های سرخ آنها هنرنمایی دارند. خب در دروازه رقم 1 شاوبیدین محمودزاده هستند، در خط حمایه این دسته هنرنمایی میکنند چند نفر. اینها خب در خط دفاعی مرکز سوربون غیاسوف تحت رقم 74 است، در پهلوی رقم 44 جوزف فیومبا بازی میکند و همچنین عبدالله شریفов تحت رقم 18 رقم 27 دلیر امام نظرов. اینها محافظتگران دسته ریگار تاداس هستند. در مرکز میدان هنرنمایی میکند رقم 13 کاپیتان دسته نازیم باباجانов، رقم 70 شیرزاد محمدیев، رقم 88 عبدالرحمن نازیمов، رقم 7 عزیزبек حیاتов، رقم 6 давид ацам. در خط حمله فریدون давлатов تحت رقم 11 هنرنمایی مینماید. سرمربی دسته علیشیر توختاев است. حالا اولین حمله فوتبالبازان دسته ریگارتا است. اینجا شیرزاد محمدیев، ولی به او امکانیت داده نمیشود برای ادامه دادن حمله. در مورد بازیگران احتیاطی این دسته ما بعدا برای شما گفته میگذاریم. خب هیئت دسته روشن آنها مهمان هستند، با لباسهای بنفش بازی خواهند کرد. رقم 25 دروازه‌بان اندری چکوتون، در خط محافظه رقم 5 الکسی فیلسوف، رقم 44 مهربان کریمов، چهارم علیشیر خولمуродов، رقم 88 سیادی کوبوسچو. در مرکز میدان رقم 17 کاپیتان دسته جمشید مخصومов، رقم 8 میلوش میلوانویچ، رقم 14 دیوربек شوقیев، رقم 63 محمد شریف سعید خوجا. در خط حمله رقم 3 فتحالله علمزاده و رقم 9 حمیدالله عبدوحمیدов. سرمربی دسته دیمیتری چریشف از روسیه است. و باید گفت که با چریشف در موسم امسال در ستاد مربیانش مربیان خارجی هستند کنستانتین گالکین و انتون سیچوف. همچنین مربی دروازه‌بان ها هم از روسیه است، ویچسلاو بایارов و با او کمک خواهند کرد. موسم گذشته هستند در ستاد مربیان چریشف باز مربیان دیگر هم بودند. یکی از آنها که در مرحله دومی چمپیونات پیوست این رستم خوجاєв بود که امسال هدایت دسته سرداری شهری تورسونزاده را با دوش دارد و همچنین سرمربی دسته جوانان تاجیکستان است. حالا فتحالله علمزاده از کنار میدان و بیا توجه میکنیم به هنرنمایی این فوتبالباز و موفق نشد. یادآور میشویم که برای فتحالله علمزاده این بار دوم است در فعالیت فوتبالبازیش که در هیئت دسته روشن بازی میکند. یک مدت در هیئت دسته روشن بود و از آنجا رفته بود به خارج کشور و حالا باشد این موسم در هیئت این دسته شهری کلوب بازی خواهد کرد و فکر میکنم روشن فضای این دسته برای او تیمی نو نخواهد بود. ولی ما در مورد بازیگران نوی دسته روشن حرف میزنیم که از تیم های گوناگون با این دسته پیوستند که شمارهشان خیلی و خیلی زیاد هم هست. حالا رقابت برای به دست آوردن توپ جوزف فیومبا، پس راست با دروازه‌بان شاوبیدین محمودزاده، ارسال توپ با عبدالله شریفов، پس به کنار. حمله دسته ریگارتا دست انجام می شود و فوتبالبازان تیم روشن زود توپ را به اختیار خود می گیرند. حالا برای دروازه‌بان اندری چکوتون هم که دشوار بود تلاش بازیگران برای ادامه دادن حمله.
خب بازی دوم دارد. دقیقه اولی رقابت است. طلبه توجه میکنیم با فشاری فوتبالبازان مهمان. فتح‌الله علیمزاده، جمشید مخصوموف. توپ در اختیار بازیگران روشن است. پس به مرکز مهربان کریمов، میلوانویچ. پس با کنار چپ ادامه حمله دسته روشن. حالا خیلی زیاد تشبث نشان داده ایستادند برای انجام دادن حمله ها. علیشیر خولمرادov، جمشید مخصوموف. و به نظر چنین میرسد که دسته رگارتاداس امروز فوتبال دفاعی را شاید مقابل دسته روشن نشان دهد. این بازی اول است و داور اینجا ضربه جریمه‌ای تعیین میکند. پس از اون که ازبک حییتوف و خطا راه میدهد مقابل فوتبالبازی دسته روشن و شاید کارت زرد هم گرفت یا نه، حالا معلوم نیست. خب دوستان عزیز، برای بعضی از فوتبالبازان دسته بله کارت زرد گرفته است. برای بعضی از فوتبالبازان دسته رگارتاداس همین بازی اهمیت کلان دارد، مخصوصا برای ازبک حییتوف که موسم‌های اخیر دو موسم اخیر در دسته روشن هنرنمایی میکرد. برای نیم محافظتگر عبدالرحمن نوزیموف که او هم در دسته روشن هنرنمایی میکرد. برای سوربون غیوسوف محافظتگر سابق دسته روشن. هر سه آنها در اساسی تیم رگارتاداس بازی دادند و بعداً باز یک بازیگر دیگر که او هم در حیاتی دسته روشن هنرنمایی میکرد عضو تیم رگارتاداس است. حالا بیا توجه میکنیم به ضربه جریمه‌ای. وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان تیم روشن است. محمد شریف سیدخوجا در نزد توپ، امکانیتی بسیار خوب است که محمد شریف سیدخوجا توپ را به جریمه‌گاه ارسال کند. 5 بازیگر دسته روشن در داخل جریمه‌گاه تیم رگارتاداس هستند. ارسال توپ، اما این پرتاب را نفر دیگر انجام داد. فتح‌الله علیمزاده حرکت‌هایش در کنار میدان خیلی خوب حرکت میکند. پرتاب به جریمه‌گاه و بسیار امکانیت خوب هم بود برای فوتبالبازان دسته روشن، ولی از این حالت برآمدند. میزبانان علیشیر خولمرادov، ادامه حمله بازیگران دسته روشن و توپ از میدان بیرون می شود. عبدالله شریفов امکانیت نداد که بازیگران تیم روشن حمله خود را انجام دهند. خب ما گفتیم که بعضی از بازیگران با ایتی دسته روشن همراه شدند. فوتبالبازی اوکراینی دروازه‌بان اندروید چکوتون، او بعد از اون که یوگنی گریتسенکو بعد از موسم‌های هنرنماییش ترک این دسته کرد با تیم دعوت گردید. او فوتبالبازی 23 ساله است، خیلی جوان است و اگر امسال خود را خوبتر و بهتر نشان دهد در ایتی دسته روشن فکر میکنم بسیار خوب هم هست و میتواند موقع خود را خوب هم در حیاتی این تیم نگاه دارد. او متولدی سال 2002 می باشد که قبلا در یک چند دسته ها هنرنمایی کرده است. آخرین تیمی که پیش از روشن او هنرنمایی میکرد این باشگاه فوتبالی ایبیزا بود است. ایبیزا این دسته از اسپانیا هست و یک مدت بدون دسته بازی کرد و فکر میکنم تجربه خوب هم دارد. وقتی در خود اسپانیا تجربه بازی رو گرفته است، در شویتسیا در یکی از دسته های این کشور سال 2022 بازی کرده است و اصلا دست پروری دسته المپیک دونیتسک است. این دروازه‌بانی دسته روشن و بعدا باز فوتبالبازان دیگر با حیاتی دسته روشن همراه شدند. قسمی زیادی آنها در حیاتی اساسی هستند. هولی حسیر و یکی از آنها بازیگری 21 ساله تاجیکستان مرادعلی اخنظرov است. عضو
дастаи ҷавонони кишвар узви дастаи олимпии тоҷикистон аст муродали Ахназаров ва солҳои охир ӯ ҳунарнамоиро дар чемпионати Гурҷистон анҷом медод. Як муддат дар ҷавонони дастаи Анталияспори Туркия бозӣ кардааст ва мавсими гузашта дар дастаи Сампредияи Гурҷистон ҳунарнамоӣ мекард ин футболбоз ва имсол бошад ба ҳайати дастаи Равшан гузашт. Ва ҳамчунин муҳофизатгари марказӣ Меҳрубон Каримов ӯ ҳам 22 сола аст ва ӯ ҳам дар чемпионати Гурҷистон бозӣ мекард. Ҳарчанд дар ҳайати асосӣ дастаҳои худ дар Гурҷистон бозӣ намекарданд, вале фикр мекунам як андаке таҷриба ҳам гирифтанд. Ҳам Муродали Ахназаров, ҳам Меҳрубон Каримов дар чемпионати Гурҷистон. ва боз бозингарони дигар ки ман баъдан дар мавриди онҳо барои шумо маълумот хоҳам дод. Ҳоло биёед зарбаи ҷаримавии бозингарони тими Равшанро мебинем. Ин дафъа Муҳаммад Шариф Саидхоҷа тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол кард ва ин ҷо Алишер Холмуродов аз пои ҳафти даъво мекунанд футболбозони дастаи Равшан ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва довар ишора мекунад ҳеҷ чиз нест ва ҳоло фикр мекунам аз ҳуҷаи доварон ҳамин лаҳзаҳоро дида мебароянд ва фикр мекунам ҳеҷ чизи ҷиддие дар бархурди Давид Атсан ва Холмуродов нест. Ин як бархурди китф ба китф буд бо иштироки бозингарон. ҳоло бо ту бозингарони Регартада аст. партоб анҷом шуд, аммо бенатиҷа буд. муваффақ нашуда истодан футболбозони Регартада аст барои анҷом додани ҳамлаҳо ва партоб ба Ҳамидулло Абдулҳамидов, ҳамлагари дастаи Равшан. Ин бозингари 26 сола аз Узбекистон аст, яке аз легионерони асосии дастаи Равшан дар мавсими имсола ки дар хати ҳамла зода дарвозабони дастаи Олимпии Тоҷикистон аст. Махсумов тӯбро ба дарвозабон Андрей Чекотун, Меҳрубон Каримов дар маркази майдон Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, Алишер Холмуродов. Алишер Холмуродов дар бисёре аз дастаҳои кишвар бозӣ кардааст. таҷрибаи бозӣ дар ҳайати дастаи Регартадастро ҳам дорад ва мавсими гузашта табли шумо медонед ӯ дар ҳайати дастаи Ҳулбук буд ва Ҳулбуки дар лигаи олӣ яке аз зинаҳои охирро гирифт ва баъдан рафт даста ба бозиҳои гузаришӣ ва аз намояндаи лигаи якум Сардор ба бохт рӯбаро шуд ва дар лигаи якум ин мавсим ҳунарнамоӣ мекунад бо роҳбарии Маҳмаҷон Ҳабибуллоев. ва Холмуродов бошад ба дастаи Равшан гузашт. ӯ дар соли 2024 дар сараввал соли 2020 дар ҳайати дастаи Регартадас бозӣ кардааст. Пас он боз соли 2024 дар ҳайати ин даста ҳунарнамоӣ кардааст. Умуман Алишер Холмуродов таҷрибаи бозӣ дар чанд дастаҳои кишварро дорад. ҳоло Нозим Бобоҷонов ба хато роҳ медиҳад. Насло Кабиров ишора мекунад ки ӯ қоидаи бозиро вайрон кардааст ва фикр мекунам пас ба Нозим Бобоҷонов ин аслан хатарнок буд. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа метавонист ҳамларо идома диҳад. бале ва тӯб нарасидааст Нозим Бобоҷонов ва он қадар фикр мекунам хатои ҷиддӣ ҳам набуд, вале ба ҳар сурат шояд халал ворид кард ба суръати Муҳаммад Шариф Саидхоҷа. ва ҳоло зарбаи ҷаримавии беҳтарин шонс барои тими Равшан дар назди тӯб худи Ҷамшед Махсумов аст ва баъдан ба назарам муҳофизатгар Саёди Ковусчо. ва зарба то як андоза хафнок ҳам буд.
قاعده بازی اینجا از جانبی بازیگری دسته روشن علیشیر خولمورودوف وایران شده است. او یکی از بازیگرانی است که تجربه زیاد دارد. گفتیم در کوکتوش تجربه بازی رو دارد، در دسته فایزگان تجربه بازی رو دارد. قامتی بسیار بلند دارد. در وضعیت استانداردی میتواند به دسته روشن کمک کند. حالا با تو بازیگرانی ریگارتا دست و اینک 15 دقیقه می شود که بازیگران روشن فاول هستند در خط حمله و فکر میکنم این شاید تاکتیک علیشیر توختایف هم هست که باید دسته ریگارتا دست چگونه بازی کند. بازی اول است، هر دو مربی هم نمیخواهند ریسک کنند. امتیاز اکنون در هر بازی برای هر دو تیم خیلی و خیلی مهم است. موسم گذشته اگر خاطرتون باشه در میدان تیم ریگارتا دست روشن غلبه کرده بود 2-0. لا امکانیت برای تیم ریگارتا دست و اولین ضربه کنجی برای آنها و در میدان ریگارتا دست روشن غلبه کرد 2-0 و بازی در کلوب 0-0 پایان یافت. در بازی جام کشور هم این دسته ها با هم رقابت کرده بودند موسم گذشته و دسته ریگارتا دست در وقت اضافی اکسترا تایم بر روشن غلبه کرده و دور دیگر رفته. اولین ضربه کنجی بود است. نه اینجا فکر میکنم روشن یک دفعه ضربه کنجی کار کرده بود یا نه. خب حالا بیاید متوجه میشویم. امکانیت برای فوتبالبازان ریگارتا دست دلیر امام نظرов توپ رو به جریمه‌گاه ارسال میکند. بازیگری تیم ملی تاجیکستان است دلیر امام نظرов. چند فوتبالباز است که عضو دسته یکاچین هستند و امروز ستاد مربیان تیم ملی هم در ورزشگاه قرار دارند. دوستان عزیز برای تماشای بازی فوتبالبازان آمدند. یک بازیگری دسته ریگارتا است اندکی شاید آسیب گرفت. دوباره به این لحظه توجه نمیکند. پیشاد بازیگران ریگارتا دست توپ را با آنها و اکنون اینجا دوباره اشاره میکند که قاعده بازی در مقابل بازیگری روشن وایران شده است. فتح‌الله علیمزاده یا نه کارت زرد و فتح‌الله علیمزاده نشان داده میشود. خب یا توجه میکنیم خب داوران چی حالت رو با این نوبت گرفتن؟ فتح‌الله علیمزاده هم کارت زرد میگیرد. اولین بازیگری روشن که با آگاهی داده میشود. ضربه چندروی به فایده دسته روشن بوده است. مهربان کریموف پرتاب از جانب محافظتگری دسته روشن حالا اکشل حمله دسته ریگارتا دست نازیم باباجانов بیا توجه میکنیم ولی پس چگونه آهسته انجام شده از جانب نازیم. عزیزبک حیاتوف امکانیت برای تیم ریگارتا دست و ضربه کنجی خیلی امکانیت خوب بودن. اصلا حالا اگر با شیرزاد محمدیف پس نازیم باباجانов اندکی سرعت بلندتر میداشت محمدیف امکانیت خوب پیدا میکرد. یک وضعیت استانداردی دیگر برای صاحبان میدان. منتظر میشویم که این لحظه با چی انجام مییابد برای دسته ریگارتا دست. خب بیاید ببینیم.
Нозим Бобоҷонов дар назди туп. бозигузорӣ мекунад фурӯзони Легартадас. Далери Муназаров ирсоли туп бисёр хуб ба ҷаримагоҳ ва ҳоло офсайд нест. Пас зарба, аммо ба туп ки расида наметавонад. як имконияти бисёр хуб, аммо офсайд будад. Шерзод Муҳаммадиев буд онҷо. довар ишора мекард ки офсайд. фикр мекунам шояд ҳолати нобозӣ дар ҳамон партоби анҷомдодаи Далери Муназаров буд. دومای حمله دسته روشن محمد شریف سعید خوجا میلوانویچ خولمورودوف و توپ از پای محافظتگر الکسی فیرسوف از میدان بیرون میشود. او با نفی دسته روشن بوده است. و باز هم خطا. من برخوردها خیلی زیاد شده ایستادن در بازی امروزه. Мирубон Каримов. Феумбам. Ҳоло Давид Атсам довар ишора мекунад ҳеҷ чиз нест. идомаи ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. Милованович вале пас ба куҷо ва суроғаи ноанир. Сорбон Ғиёсов, Абдулло Шарифов. боз се дифогари марказӣ дастаи Легартадасро раҳнамоӣ карда истодааст. аслан 5 ҳимоятгар гӯем хато намешавад. аз канори чап Далери Муназаров, аз канори росто ҳоло ин нақшро шояд Азизбек Аитов иҷро мекунад, вале Абдулло Шарифов ҳам ҳаст. то як андоза то ҳамин лаҳзаҳо мо ягон вазъияти хафноки бозанӣ бо иштироки дастаҳоро надидем. лаҳзае ки бо зарбаҳои дақиқ ва севои дарвозабон анҷом шуда бошад. Саиди Ковусҷо бозигароне ки Легартадас Сорбон Ғиёсов, Шоҳбуддин Маҳмудзодам, Феумбам, Сорбон Ғиёсов,
муқобили собиқ ҳамдастаҳояш. Ман агар ин тавр гӯем, собиқ дастааш гӯем хубтар мешавад. Ҳамдастаҳояш гӯем шояд хато мешавад. Аз бозигарони мавсими гузаштаи Равшан дар ҳайати асосӣ танҳо Ҷамшед Махсумовро мебинем. ҳунарнамои Каррисиёс ва Саёди Кулузшо. Далели Момназаров бисёр ҳунарнамои хубию ва бозам зарбаи кунҷӣ. Севумин зарбаи кунҷӣ барои бозигарони Регар Тадас. Шерзод Муҳаммадиев. партоби заминӣ, имконият барои дастаи Регар Тадас ва ин имконияти хуб буд ва ҳолати хавфнок. Фаридун Давлатов зарбаро иҷро кард. ҷониби дарвозаи Андрей Чекотун ва ин дарвозабони 23 солаи украинӣ зарбаро баргардонид. мавқеъияти хуб ҳам гирифта буд Фаридун Давлатов. ирсоли ту ба ҷаримагоҳ ва ин ҳолат бартараф карда шуд. Нозим Бобоҷонов. бархурди бозингарони ҳар ду даста. Далери Момназаров ва Фатулло Лимзода. партоби хеле баланд, вале боз ҳам ба сурохи ноаниқ ин ирсол анҷом мешавад. акнун бозигарони Регар Тадас ҳойло оҳиста-оҳиста фишори худро анҷом дода истоданд. Шаҳобиддин Маҳмудзода партоби баландию ба марказ, вале тӯб дар ихтиёри футболчиёни дастаи Равшан. Холмуродов, Андрей Чекотун. Регар Тадас имсол ба ҳайати дастаи худ ба имконият барои тими Равшан, вале дар ин вазъият Сорбон Афғонов намегузорад ки бозингари тими Равшан ҳамларо идома диҳад. Хуб, Регар Тадас дар ин мавсим ба ҳайати худ якчанд бозингаронро ҷалб кард. яке аз онҳо дарвозабон буд ба ҷои Мануэл Пани ки тарк ин тим кард мавсими гузашта. Аз Камерун як дарвозабони дигар Такам Северин Легранд даъват шуд. баъдан аз миёни муҳофизатгарон Абдусамад Меликмуродов ки мавсими гузашта шарафи дастаи Сардорро дифоъ кард, ба ин даста ҷалб шуд. хуб, ва Сорбон Хиёсов ду нафар аз муҳофизатгарон. Азбек Ҳаитов думои ҳамлаи дастаи Регар Тадас, вале сурати пас баландтар буд. хуб, аз муҳофизатгарон худи Азбек Ҳаитов аз дастаи Равшан ва баъдан Абдураҳмон Нозимов ҳар ду аз тими Равшан. Аз миёни ҳамлагарон Амирҷон Сафаров, Диловаршо Ғаниев ки қаблан дар дастаи Регар Тадас бозӣ мекард ва баъдан аз Камерун легионер Обомо Нголо даъват шуданд. ҳоло дар ҳайати дастаи Регар Тадас дар умум 6 бозингари хориҷӣ ҳаст. 4 таи онҳо аз Камерун, 1 нафар аз Гана, 1 нафар аз Ӯзбекистон.
аз Узбекистон ин Асилбек Тимуров аст. Ва дар ҳолати дастаи Равшан шумораи легионерон зиёд аст. хуб, албатта дарвозабон Андрей Чекотун аз Украина, муҳофизатгар Алексей Фирсов аз Беларус, як муҳофизатгари дигар ки дар курсии эҳтиётӣ аст Чуквой Бука Околонкво аз Нигерия. хуб, Милош Милованович аз Сербистон ки мавсими гузашта дар ин даста буд. Ёрбек Шавкиев аз Узбекистон ки мавсими гузашта дар дастаи Исхата бозӣ мекард ва Ҳамидулло Абдуҳамидов ва мавсими гузашта дар Исхата буд, ӯ ҳам аз Узбекистон ба ин даста ҷалб шуданд аз легионерон. ва боз бозигарони дигар, барои мисол аз миёни муҳофизатгарон Саиди Сирои Саидов. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи бозигарони дастаи Равшан ва бенатиҷа. хуб, Михдуд Розиқов, Меҳрубон Каримов, Алишер Холмуродов, Алексей Фирсов. бозигарон аз миёни муҳофизатгарон. аз нимуҳофизатгарон Муродали Ахназаров, Диёрбек Шавкиев, Руслан Хайлоев ки дар курсии эҳтиётӣ аст, Меҳрубон Ҳамидов, Фатло Олимзода, Муҳаммадшариф Саидхоҷа, Кабир Салимшоев ва Алишер Раҳимов. аз ҳамлагарон Муҳаммадали Азибоев дубора ба Равшан баргашт, Ориёнмеҳр Холиқзода ва Ҳамидулло Абдулҳамидов. хуб, идомаи ҳамлаи дастаи Регарта даст. Феумба мисоли диагонали ба канори чап, Имом Назаров ва Фатло Олимзода. инҷо мубориза буд. ту бас бозигари Регарта аз майдон берун мешавад. қисми аввали бозӣ аст байни дастаи Регарта даст ва Равшан. зарбаи кунҷӣ барои тими мизбон дастаи Регарта даст. Шерзод Муҳаммадиев, мисоли хеле ҳам баланд, зарба зада мешавад. фурсати бисёр хуб ва дарвозабон Андрей Чекотун зарбаи Сорбон Ғиёсовро бармегардонад. беҳтарин фурсати голзанӣ барои футболбозони Регарта даст буд. дӯстони азиз, ин дуввумин ҳолате ки дарвозабони дастаи Равшан ҳунарнамоӣ хеле ва хеле хуб нишон медиҳад. паси Ҷозеф Феумба хато, Фатулло Олимзода ва ӯ ҳам паси хато анҷом медиҳад. ҳоло бо даст додани имконият коргардон ҳатман ин лаҳзаро барои мо шумо пешкаш мекунад. мунтазир мешавем дӯстони азиз. ва бубинед, бо пояш дарвозабони дастаи Равшан ин вазъиятро рафъ кардааст. зарбам хуб ба ҳар сурат сахттар иҷро нашуд. саросимавор иҷро кард Сорбон Ғиёсов ва метавонистанд бозигарони Регарта даст ҳоло пешсаф шаванд. ҳоло партоп анҷом мешавад. тӯбро мегирад Азизбек Ҳаитов. идомаи ҳамлаи бозигарони Регарта даст ва довари чора мекунад ки офсайд дар ҳамин лаҳза будааст. Respirite!
мавсими гузашта дастаи Регатадас зинаи ҳафтумро дар чемпионати мамлакат ҷамъбаст кард ва ба ҳар сурат ин даста тавонист ҷоми Тоҷикистонро ҳам ба даст оварад. Ду мавсими охир ҳамеша дастаи Регатадас муваффақ мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Регатадас Холмуродовтубро аз майдон зада берун кард ва бояд гуфт ки Регатадас оҳиста-оҳиста ба ҳамон қудрату иқтидори пешинаи худ баргашта истодааст. ва Алишер Тухтаев имсол ният дорад ки даста ба натиҷаҳои баландтар расад. ҳатто онҳо ҳадаф нагузоштанд дар назди худ ки барои унвони чемпионӣ талош кунанд, вале бо ин ҳайате ки доранд метавонанд яке аз тимҳои рақобатпазир бошанд дар лигаи олӣ. дар мавриди дастаи равшан бошад ҳоло хулоса кардану пешгӯӣ кардан хеле душвор аст, чунки гуфтем 90% бозигарони худро дастаи равшан қариб иваз кард. аз ҳамин хотир душвор мешавад барои сармураббӣ ҳам бо бозигароне ки нав ба ҳаят ҷалб шуданд. аксулҳамлаи дастаи Регатадас бенатиҷа. бо то бозигарони равшан аз маркази майдон Фатҳулло Олимзода, Имом Назаров, бозигузории футболбозони тими Регатадас. Ҳоло пас анҷом мешавад, бетаваҷҷӯҳ мекунем. Андрей Чекотун ба пеш баромад ва тӯбро дошта гирифт. дарвозабон арза дарвозабони ҷавон аст, аз Украина мебошад ва дар мавриди баҳо додан ба ҳунарнамои ӯ ҳам хеле барвақт инҷо як паси хатарнок буд ки ба дарвозабон анҷом дода шуд ва ин бозигузори футболбозони тими Регатадас буд. пас ба Азизбек Ҳаитов буд. ҳоло идомаи ҳамлаи Регатадас Феумба ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ аз рӯи шумораи зарбаҳои кунҷии тими Регатадас ҳоло бартарӣ дорад нисбат ба тими Равшан. хуб, зарбаи кунҷӣ барои дастаи Регатадас. ирсоли баланд аут. далер Имом Назаров пас ба Азизбек Ҳаитов. ирсоли туп ба Маҳамадиев андаки ба суроғи ноаниқ буд. Ҳаитов чиз нест. Бобоҷонов тӯбрабоӣ бо иштироки бозингарони ҳарду даста алба нафи тими Равшан. хуб, шарт нест ки дар ҳама ҳолат довар бояд садои иштакашро баланд кунад. футбол ҳамин аст. муҳориба, бархурд, мубориза барои ба даст овардани тӯб. як андоза ин метавонад боз ба костагии футбол ҳам оварда расонад. дар баъзе аз мусобиқаҳо доварон ҳатман фурсат медиҳанд ба бозигарон ки дар майдон бозӣ кунанд. Абдулло Шарифов. Абдулло Шарифов аз тими Регатадас. хуб, Фатҳулло Олимзода аз Равшан, Меҳрубон Каримов ва боз чанд бозигари ҷавони дигар. инҳо дар як давра дар айти дастаи ҷавонон ҳунарнамоӣ мекарданд.
ба канори чап идомаи ҳамлаи бозигарони тими равшан муҳаммад шариф саидхоҷа ва шояд имконият пайдо накард муҳаммад шариф саидхоҷа ки тӯбро идора кунад. камтар аз 5 дақиқаи дигар то фарҷоми нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст. феумба имом назаров пас дақиқ ва тӯб аз бозигари дастаи равшан аз майдон берун мешавад. муҳаммад шариф саидхоҷа пас ба ҳамидулло абдулҳамидов буд, вале тӯб нагузашт аз фурӯзони тими ригартадас. феумба аз ҳамин мавқеъ тӯбро рост ба дарвозабон шоҳбуддин маҳмудзода ирсол мекунад. бозам худи феумба маҳмудзода саъди ковусшон меҳрубон каримов алишер холмуродов махсумов ва дар марказ шавкиев боло ҳунарнамоӣ дорад таҳти рақами 14. ирсоли тӯб ба канори чап ҳамлаи дастаи равшан ҳоло бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи футболбозони тими равшан. саъди ковусшон тӯбро ба муҳаммад шариф гузоштани буд, вале муваффақ нашуд. акнун аксулҳамлаи тими ригартадас сурати хеле баланди абдулло шарифов аз канори рости майдон ва аут ба фоидаи соҳибони майдон аст. мусим бобоҷонов тӯбро аз худ пештар сар дод. капитани тими ригартадас ҳоло имконият барои фаридун давлатов зарба мезанад ӯ ва бо як расиш тӯб ба пои бозигари равшан ба дасти дарвозабон меравад. бозигари равшан ҳоло дар дақиқаи 44-уми рақобат мехоҳанд ҳамлаи худро анҷом диҳанд. муҳаммад шариф саидхоҷа меҳрубон каримов милованович алексей фирсов абдулҳамидов махсумов меҳрубон каримов ирсоли тӯб ба канори чап идомаи ҳамлаи дастаи равшан саъди ковусшон партоби саъди ковусшон ва тӯб аз майдон берун мешавад. касе набуд то ба партоби ирсол кардаи саъди ковусшон бирасад. хуб, сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. тамошобинони азиз, то фарҷоми нимаи аввали рақобат довар ҳоло чанд дақиқа илова мекунад маълум нест.
Феумбам Бобуҷонов пас ба марказ 2 дақиқа довар илова мекунад ба қисми аввали бозӣ. дӯстони азиз, ҳоло инҷо андаке нофаҳмӣ миёни муҳофизатгар ва дарвозабони дастаи Равшан буд. Муҳаммадиев ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва тӯбро дошта мегирад. Алексей Фирсов Муҳаммад Шариф Саидхоҷа Меҳрубон Каримов Саиди Ковусшо Шавкиев партоби диагонали ба канори рости майдон. Алексей Фирсов имконият барои тими Равшан ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Регартадаз аз майдон берун мешавад. ва ин зарбаи рост набуд. Албатта тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. дар бозии имрӯза ҳоло ягон зарбаи рост дар қисми аввал бозигарони тими Равшан назаданд. вале бисёр партоби хуб, мавқеияти хеле олӣ барои муҳофизатгари канории дастаи Равшан буд. Милош Милованович ин гуна партоби диагоналиро анҷом дод ба канори рост ва бозингари беларусии тими Равшан тӯбро идора кард, вориди ҷаримагоҳ шуд, вале баъдан муваффақ нашуд барои иҷрои зарба. ва паси нодурусти Сорбон Ғиёсов Меҳрубон Каримов Саиди Ковусшо Милованович Шавкиев Махсумов вале пас дақиқ набуд. Далер Имомназаров 2 дақиқа илова кардаи довар анҷом шуд. шояд ин охирин имконият ҳаст дар бозии имрӯза. Имомназаров ва зарбаи кунҷӣ медиҳад довар. 2 дақиқа илова кардаи ӯ ҳам анҷом шуд. шояд ҳоло як фурсат медиҳад зарбаи кунҷӣ. таваҷҷӯҳ мекунем ба ирсоли тӯб аз ҷониби Шерзод Муҳаммадиев. партоби ӯ анҷом мешавад ва футболистони Равшан ин вазъиятро бартараф карданд. ва садои иштоки довар Насрулло Кабиров аз анҷоми нимои аввали рақобат дарак медиҳад. ҳисоб 0-0. бозии аввали чемпионати имсола байни дастаҳои умуман Регартадаз ва Равшан дар варзишгоҳи марказӣ ҷараён дорад ва дастаҳо ба танаффус мераванд. ҳисоб кушода нашудааст. мо ҳам андаке истироҳат мекунем ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуввум. Quando eles usam, é.
Verik, ma! Kaj ti misliš?
Simora ude kanka undan zade gar bu şey doğru söylüyor. Zaten burada. Evet diyor. Ne hiç yok. Evet sayıyor. Yok orta bu. Kuna gar. Ya ne beter. Aynen yaşlar boşda.
Kollar paylaşamak için. دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی رقابت بین دسته‌های ریگر تداس و روشن. بازی اولی لیگای اولی فوتبالی کشورمون در سال 2026 است که حالا در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون جریان دارد. حساب شده نشده است، صفر است و هیچ تغییراتی هم در آغاز نیمه دومی رقابت در هیئت دسته ها دیده نمی شود. بیا توجه میکنیم با هیئت دسته ریگر تداس و روشن در قسم دوم و بیا شروع میکنیم از تیم مهمان دسته روشن. در زمان اندری چکوتون است، در خط حمایه در مرکز علیشیر خولمرودوف و مهربون کریموف، از کناری راست الکسی فیرسوف و از کناری چپ میدان سعید کوبوسشو، در مرکز جمشید مخصوموف کاپیتان دسته، میلوش میلوانویچ، دیوربک شاوکیف، محمد شریف سعید خوجا و فتولو اولیمزاده. در خط حمله حمیدالله عبدوحمیدوف است. 4-5-1 طرح جویگوشوی بازیگران تیم روشن. هیئت دسته ریگر تداس و سرمربی دسته روشن دیمیتری چریشف است، مربی روس. هیئت دسته ریگر تداس شاوبیدین محمودزاده دروازه‌بان این دسته، در خط محافظه هنرنمایی میکنند اینها جوزف فئومبا، سوربون غیوسوف، عبدالله شریفوف و دلیر امام نظرов. محافظتگران تیم ریگر تداس هستند. در مرکز میدان давид ацам هنرنمایی میکند. خب نوزیم بوبوجونов کاپیتانی این دسته، عبدالرحمن نوزیموف، خب عزیزبек حییتов، شهرزاد محمدیف، فریدون давлатов در خط حمله این دسته باشد. حالا میبینیم تنها خودی فریدون давлатов بازی میکنه. عزیزبek حییتов همچنین محافظتگری دیگری دسته ریگر تداس است. سرمربی این دسته алишер тухтаев مربی محلی می باشد. عموما با алишер тухтаев اینک موسم دوم می شود که کمک میکنند عبدالله عمربویف، فاروق چوریف و مربی دروازه‌بان ها رستم ریزویف. حالا با تو بازیگران تیم ریگر تداس و حمله جوابی میروند ولی موفق نمیشوند. دوباره بازی امروزه رفری فیفا از شهر نورک نصرالله کبیرов. ادامه حمله بازیگران میزبان. فشار ادامه دارد از کناری راست
ва таваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъият дӯстони азиз. вале бенатиҷа ҳоло ин ҳамла анҷом ёфт. акнун навбат ба бозигарони тими равшан. мубориза хеле шиддати баланд дорад ва ту аз майдон берун мешавад. партоб аз ҷониби муҳаммадшариф саидхоҷам. имконияти хуб барои Милованович. тӯбро дар насорати худ мегирад. хеле партоби баланд ва фурсати хуб ҳам буд, аммо дар ин лаҳза тавре мебинем шояд хато аз ҷониби дастаи равшан сурат гирифт. боз ҳам ҳамлаи футболбозони дастаи равшан ва ин дафъа хато. дар нази тӯб ду нафар қарор доранд. яке аз онҳо капитани даста ҷамшед махсумов аст. ҳисоби бозӣ тавре гуфтем 0-0. ё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи дастаи равшан. خب در قسمی اول اصلا ببینیم با بازی دسته ها در حال میبینیم که امکانیت های هر دوی تیم قریب که برابر بود و هیچ یک دسته رو نمیتونیم در قسمی اول گفتن که بازی خوب نشون داد. برای همین حالا قسم دوم شاید برای هر دو دسته اهمیتی خیلی و خیلی کلان هم دارد. خیلی اهمیتی کلان دارد هم برای دسته دیگر تداس و هم برای دسته روشن. Милованович аз ҳамин мавқеъ тӯб рост ба дарвозабон ирсол шуд. ҳоло дар маркази майдон бозигарони тими равшан ҷамшед махсумов. имконияти идома додани ҳамла барои бозигарони тими равшан ҳаст. дар қисми аввал баъд бозӣ накардам. футболбозони равшан бозигарони дигар тадас ҳам хеле имкониятҳои хуб доштанд, вале маҳорати баланди дарвозабони дастаи равшан Андрей Чекотун боис бар он шуд ки тӯб ворди дарвоза нашавад. хеле зиёд ҳаракат карду дар ду лаҳза зарбаи бозигарони тими мизбонро баргардонида тавонист.
Sorbon G'iyosov. Abdurahmon Nozimov. Va chi ishora mishod. Dobar ishora mikard, hech chiz nest. 3 minuты! Alisher Xolmurodov. Nazarov, Abdurahmon Nozimov. فهمی حالا میانی بازیگری دسته ریگارتا دست و دوار اینجا بعد از همین لحظه که از پیراهن بازیگر دیگر میلوش میلوانویچ داشت این کارت زرد باید باشد اصلا باید کارت زرد باشد وقتی یک بازیگر از پیراهن بازیگر دیگر بعد از سرعت افزایش میدونند و دوار هم آگاهی داد به بازیگری تیم روشن فشاری بازیگران ریگارتا دست بود حالا اکنون حمله جوابی و اینجا قاعده بازی بازم ویران کرده میشود از جانب بازیگران روشن توجه میکنیم که این حالت با چی انجام می شود فرصت برای بازیگران تیم ریگارتا دست پرتاب عبدالرحمن نظیموف و این حالت برطرف می شود ضربه کنجی Внимательно, ребята, расставляйтесь, расставляйтесь. خوب امکاناتی بسیار خوب برای بازیگران تیم ریگارتا دست خیلی فرصتی خوب خواهد بود متوجه می شویم منتظر می شویم دوستان عزیز بازیگزاری فوتبالزن تیم ریگارتا دست و بسیار وضعیت خفناک خیلی وضعیت خفناک بود قریب بود هفته گل رو ببینیم در همین حالت بهترین امکانیت بود برای فوتبالزن دسته ریگارتا دست حالا ضربه کنجی نوبتی شهرزاد محمدیف پرتابی او با جریمه‌گاه و توپ رو بازیگران روشن از جریمه‌گاه بیرون میکنند پرتابی جمشید مقسوموف خطا امکانیت برای تیم ریگارتا دست بابا جونوف بازم نظیم پس و دیفوگران عبدالرحمن نظیموف عبدالله شریفов امام نظرов عبدالله شریفов رو لحظه به لحظه دیمیتر چیرشف اشاره میکنند به
шогирдонаш ки бояд чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд. ин ҳолат бартараф карда мешавад. Юсел тур ба канори рост. Имом Назаров. Зарбаи далер Имом Назаров ва тур аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. Дарвозабон ба фикрам ба тур нарасад. аз оғози нимаи дуввуми бозӣ байни дастаи Регартадас ва Равшан инак 15 дақиқа сипарӣ шуда истодааст. аввалин тағйирот мешавад дар райти дастаи меҳмонон. мебинем Дмитрий Черчев киро иваз мекунад. ҳоло хуб бозингари рақами 30 Фатҳулло Олимзода иваз мешавад ва ба ҷои таҳти рақами 10 ба майдон Муродали Ахназаров ворид мегардад. тағйироти зуд аз ҷониби Дмитрий Черчев. ҳамин бозигаре ки мо гуфтем мавсими гузашта дар чемпионати Курҷистон бозӣ мекард. як муддат дар райти ҷавонони Анталияспори Туркия бозӣ карда буд. хуб бозӣ идома дорад. ҳеҷ тағйироти дар райти дастаи Регартадас нест. Абдулло Шарифов тубро Андрей Чакотон дошта мегирад. ба нафи бозингарони дастаи Равшан. ҳоло Саиди Ковусшо аз марзи майдон тубро ба бозӣ хоҳад даровард. ба назарам сармураббии дастаи Регартадас Алишер Тухтаев ҳам эътироз кард ба довари бозӣ Насрулло Кабиров. имконият ҳоло барои бозингарони тими Равшан. аммо дар маркази майдон Абдураҳмон Нозимов тубро мегирад. Жозеф Феунбам ва инҷо дар муқобили бозингари дастаи Регартадас хато сурат гирифтааст.
بازی دوم دارد. تماشاگران عزیز و گفتیم که بازی دومی دوره اول نگاهی امروز صورت میگیرد. با اشتراک کلوب مرکزی ورزش و حاصلات امکانیت از بک حییتف، ولی پاس‌های اخیر از جانب بازیگران بسیار بد انجام می شود، مخصوصا از جانب فروزان ریگرفداس. در بازی امروز این اولین بار نیست که پاس آخرین چندان خوب صورت نمیگیرد و از بک حییتف میتوانست این پاس خود را خوبتر انجام دهد ولی موفق نشد. خب اینجا همین لحظه خویده وایران کنی صبح شد وقتی مقابل میلوش میلوانویچ مزیم باباجانوف خطا کرد. مرادعلی اخنظرов در مرکز میدان با توپ فوزان تیم روشن یک پرتاب دیاگونالی دقیق از جانب مرادعلی اخنظرов انجام می شود. سعیدی کووسشان پرتاب و در زمان تیم ریگرفداس شهاب‌الدین محمودزاده هم توانست توپ را داشته گیرد. Mervan Karimov, Yuri Shavkiyev, Karimov, Milovanovic, Черешев лаҳза ба лаҳза ҳоло бубинед даъват ба амал меорад аз бозингарони дасташ ки бояд хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад. мамашари саидхоҷа пасиу бисёр хуб ба капитани даста ҷамшед махсумов ирсоли ту ба канори рост муродали ахназаров зарбаи ӯ ва хато меравад. ҳоло черешев аллакай бозингари дуввумро ҳам омода мекунанд барои ба майдон баромадан ва омодагӣ дида истодааст. дар марзи майдон футболбози рақами 7 муҳаммадалӣ азизбоев ба назарам ӯ дар хати ҳамла шояд ҳамидулло абдуҳамидовро иваз кунад. бале инҷо маҳз ҳамидулло абдуҳамидов иваз мешавад, ҳамлагари дастаи равшан ва ба ҷои ин бозингар ҳоло ба майдон муҳаммадалӣ азизбоев ворид мегардад, футболбозе ки як муддат дар ҳайати дастаи равшан бозӣ мекард. қомати баланд дорад муҳаммадалӣ азизбоев, ҷусаи калон ҳам дорад ва метавонад хавфу хатари зиёд ба муҳофизатгарони тими регар ҳам ба миён орад. хуб ҳоло гуфтем алишер тухтаев сармураббии дастаи регарфадас ягон тағйирот ба амал наовардааст. инак дақиқаи 68 бозӣ сурат гирифта истодааст. شهاب‌الدین محمودزاده
سعودی کووزشو و اولین تغییرات هم در حیطه دسته ریگارتاداس رو انجام می شود. در مرز میدان آمادگی دیده شده است ozodbek panjiyev کی رو عوض میکنند. یکی از نیم محافظتگرانی کنوری رو شاید عوض کند. ازبک حییتوف است در حیطه دسته ریگارتاداس که در این موقع یعنی در کنار راست بازی میکند. شیرزاد محمدیف نورعلی اخنظرов پس به کنار و خیلی خوب بازی میکند اخنظرов پس به میلوش میلوانویچ محمد شریف سعید خوجا سعودی کووزشو پرتاب خیلی بلندی و دروازه‌بان به توپ نرسید ولی محافظتگران ریگارتاداس میتوانند وضعیت رو برطرف کنند. مهربان کریموف سعودی کووزشو میلوانویچ حالا در قسم دوم حمله های فلوزن دسته روشن خیلی زیاد شده است. پرتابی بلند و توپ از بازیگری دسته روشن از میدان بیرون شد. خب تغییرات انجام می شود در حیطه دسته ریگارتاداس. شیرزاد محمدیف عوض می شود بازیگر رقم 70 و به جای او تحت رقم 20 ozodbek panjiyev با میدان ورود می شود. ozodbek panjiyev بازیگری تجربه دار است. برنده مدال نقره چمپیونات جهان، اشتراکی جام جهانی نورسان است. مهربان کریموف و سعودی کووزشو خیلی خوب توپ رو میگیرد در این وضعیت. سوربون یوسف ولو خطا کرده است. کورتیزار و давид اتسان نشان داده می شود. برای توپ را از نزد پای بازیگر روشن دور کردن و خلل ایجاد کردن با او نسلو کبیروف کورتیزار نشان داد. میلوانویچ سعودی کووزشو محمد شریف سعید خوجا و ضربه جریموی تعیین میکنند. نسلو کبیروف بعد از این لحظه ای که سوربون یوسف بازیگر تیم روشن را از پای افتادید. والا وضعیت استانداردی برای مهمونان بسیار امکانیاتی خوب است. توجه کنید در همین لحظه محمد شریف سعید خوجا توپ در اختیارش بود، میتوانست حمله را ادامه دهد. خب بیاید ببینیم ضربه را کی اجرا میکند، جمشید مخصوموف یا محمد شریف سعید خوجا. جمشید مخصوموف اینجا با پای چپ توپ با جریمگاه ارسال میکند، ضربه زده میشود و بسیار امکانیاتی خوب بود برای تیم روشن، خیلی شانسی خوب. میلوش میلوانویچ در لحظه آخرین توپ به او رسید ولی از پهلوی دروازه بیرون شد. بهترین فرصت بود.
фурсат барои тими Равшан. Корти сурх ба Жозеф Феумба нишон дода мешавад дар дақиқаи 74-уми бозӣ. Чӣ буд? Сабаби асосӣ чӣ буд? Сабаби асосӣ чӣ буд? Маълум нест ҳоло. барои ман маълум нест ки чӣ буд сабаби асосии корти сурх ба муҳофизатгари дастаи Регар Тадас. хоб ту чӣ амалкарде буд ки аз мадди назари мо дур монд? шояд дуварро таъхир кард. метавонад агар бозингар дуварро таъхир кунад ба ӯ корти сурх нишон диҳад. метавонад. хоб дақиқаи 75-уми бозӣ. Феумба инҷо ба назарам корти зарди дуввумаш буд. барои суханҳои таъхиромез шояд. бале, корти зарди дуввумаш буд ва баъдан корти сурх нишон дода шуд. ҳоло асабӣ мешавад Феумба. шояд чӣ гуфт, чӣ нагуфт, ҳоло барои мо маълум нест. ва хеле асабонӣ аст бозингари дастаи Регар Тадас. ва бо шумораи камтар футболбозони Регар Тадас дар 15 дақиқаи боқӣ монда ҳунарнамоӣ мекунад муқобили тими Равшан. ва шонс шуд барои дастаи Равшан. Артополо ба хати ҳамла. муборизаи футболбозони дастаи Регар Тадас барои гирифтани туп. Давид Атсам акнун дар хати дифои марказ ба ҷои Феумба бозӣ мекунад. душвор аст аз лиҳози равонӣ ҳам ҳоло бозингарони тими Регар Тадас дар ҳолати хуб қарор надоранд баъд аз он ки як бозингари онҳо корти сурх гирифт. ва гуфтем шонс мешавад барои дастаи Равшан ки дар идомаи рақобат бартарӣ нишон диҳад назар ба дастаи Регар Тадас. аввалин корти сурх дар мавсими имсолаи Лигаи Олӣ ва он ҳам нишон дода шуд ба бозингари дастаи Регар Тадас дар бозии аввал. ҳагоҳ дар ин варзишгоҳ боз рақобати дастаҳои Истиқлол Сардор сурат мегирад. бозӣ бисёр муҳим барои чемпиони феълӣ бо дастаи нави мавсими имсола Сардор аст. Меҳрубон Каримов. Муродали Ахназаров. Алишер Холмуродов. Меҳрубон Каримов. Милованович. боло хато мекунад бозингарони Равшан. имконият барои тими Регар Тадас. инҷо Азбек Ҳаетов ва муқобили қоидаи бозӣ вайрон мешавад. корти зард ба Ҷамшед Маҳсумов нишон дода шуд. капитани дастаи Равшан.
зарбаи ҷаримавӣ барои тими Регартадас. зарба ҳуло зада мешавад. хеле бад ин зарба. ин зарбаро наметавонем хуб номид. аз ҷониби ним муҳофизатгари дастаи Регартадас Абдураҳмон Нозимов ин зарба иҷро гардид. Меҳрубон Каримов Муродали Ахназаров Милованович хеле хуб бозӣ мекунанд бо ҳардуи пой. Футболбозони Регартадас нобаста аз он ки бо шумораи кам бозӣ доранд, вале дар ҳимояи майдони дастаи Равшан ҳастанд. аксулҳамлаи дастаи Равшан Муҳаммадали Азибоев аксулҳамлаи дастаи Регартадас. Бисёр фурсати хуб. Фаридун Давлатов мутаваҷҷеҳ мешавем. Пас ба канор имконият барои зарбазанӣ. Зарба ва аммо бозингарони дастаи Равшан хеле хуб бозӣ мекунанд дар ҷаримагоҳ. Азбек Аидов хеле хуб бозӣ карданд футболбозони дастаи Равшан дар ҳамин вазъият. беҳтарин имконият буд барои тими Регартадас дар дақиқаи 81 рақобат. Нозим Бобоҷонов, Абдураҳмон Нозимов, Давид Атсам, Абдулло Шарифов, Согон Ғиёсов, Нозим Бобоҷонов, Далер Имомназаров. Имомназаров, пасро мунтазирем. Пас анҷом мешавад. офсайд гуфта мешавад. бозингари дастаи Регартадас дар офсайд қарор доштааст. ишора мекунад довар. хуб мебинем. бале дар офсайд буд бозингари дастаи Регартадас. Имомназаров хеле дертар ин пасро анҷом дод ва метавонист зарба ҳам занад, аммо дар рӯбарояш бозингарони тими Равшан буданд. ин ҳамон лаҳзае ки Азбек Ҳаитов, Фаридун Давлатов хуб бозӣ карданд ва беҳтарин шонс буд барои тими Регартадас. ва дар ин лаҳза Алишер Холмуродов бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кардааст. як ҳамлаи бозингарони дастаи Равшан ҳоло бенатиҷа ба анҷом расид. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Муҳаммад Шариф Саидхоҷам паси ӯ ба ҷаримагоҳ ва инҷо мехостанд бозигузорӣ анҷом диҳанд, вале андаке дертар ворид шуд. паси Азибоев ҳам ба Муҳаммад Шариф Саидхоҷа буд. Фирсов Махсумов Шаҳобиддин Маҳмудзода тӯбро дошта гирифт. Милованович Меҳрубон Каримов
Алексей Фирсов, Каримов. Дар марказ Милош Милованович. бозингарони дигартада соло дар нимои майдони худ намегузоранд ки футболбозони равшан ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. Махсумов, Мамадшариф Саидхоҷа, имкони зарбазанӣ барои ин бозингар ва аммо баландтар рафт. зарбаи Муҳаммадшариф Саидхоҷа аз болои дарвозаи дастаи Регарта даст. мавқеъгирияш бисёр хуб. ҳоло Шоҳобиддин Маҳмудзода шояд осеб бардошт дар вақти паридан. ишора мекунад ки ба кӯмаки табибон ниёз дорад ин дарвозабон. ва таваҷҷӯҳ кунед ба ҳаракатҳои Муҳаммадшариф Саидхоҷа. то анҷоми вақти асосии бозӣ 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. фикр мекунам ҳолати дарвозабони дастаи Регартадас хуб аст. ӯ дар вақти паридан ва ба замин фуруд омадан шояд ҷароҳат гирифт. вале аксар вақт дар футбол ҳамин гуна аст. дастае ки бо шумораи кам бозӣ дорад ё бартарӣ дорад, он гоҳ бештар мехоҳанд вақтро ҳам кашол диҳанд. ҳоло бозингарони дастаи Сардор, аксари бозингарони дастаи Сардорро дидем ки дар минбари вартишгоҳ ин бозиро тамошо карда истоданд. ва гуфтем ки дар ин бозӣ ҳатто ситоди мураббиёни тими миллӣ ҳам ҳузур доранд. ва шояд бозии дуввумро ҳам бо иштироки ҳосилот ва клуби марказии варзиши Артиш тамошо кунанд. Меҳрубон Каримов. Шавкиев аз замин вазиятро бартараф кард. Нозим Бобуҷонов ва туб аз бозингари дастаи Равшан аз майдон берун мешавад. дар моҳи март аслан ду-се даври рақобатҳои чемпионати мамлакат баргузор мешавад ва баъдан омодагии тими миллӣ ба бозии ҳассосу тақдирсоз ки 31 март сурат мегирад бо дастаи якачини Филиппин оғоз мешавад. ин сол барвақт мондани бозиҳои чемпионати Тоҷикистон ҳам аст, ба хотири тими миллӣ ҳам ҳаст, чунки бояд футболбозоне ки ба дастаи мунтахаб даъват мешаванд онҳо омодагиашон хубтар бошад. бозии ҳассос бо Филиппин барои тими милли мо, умуман барои футболи мо бисёр муҳим аст, чунки роҳати дастаи моро ба ҷоми Осиё муайян мекунад. Шавкиев, Махсумов, Акназаров, Меҳрубон Каримов, партоба Мамадшариф Саидхоҷа. ҳоло партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Регартадас буд, аммо бенатиҷа. мизбонон ҳоло талош мекунанд. Азбек Ҳаетов, имконияти бисёр хуб ҳам ҳаст. ҳоло пас ба Абдураҳмон Нозимов. таваҷҷӯҳ мекунем. Нозимов тӯбро нигоҳ медорад. Абдураҳмон Нозимов пас, зарбаро мебинем ва зарбаи Азбек Ҳаитов ҷониби дарвоза намеравад. Муҳаммадшариф Саидхоҷа мубориза бурданд бозингарони Регартадас. ҳамла иҷобӣ дастаи Равшан. Ҷамшед Махсумов аз ҳайати дастаи Регартадас, аслан бозингари тими миллӣ, ин Далер Имомназаров аст. Далер Имомназаров ки ҳамеша ба ҳайати дастаи якачин даъват мешавад ва шояд акнун футболбозони дигар ҳам даъват шаванд. ин аз худи мураббиён вобастагӣ дорад ки киҳоро даъват мекунанд ба тими якачин. ва аз Равшан ҳам ҳоло маълум нест ки киҳо даъват мешаванд. аслан Меҳрубон Каримов таҷрибаи
даъват шудан ба тими миллиро дорад. баъдан футболбозони дигар Шавкиев зарба мезанад ҷониби дарвозаи Шоҳобиддин Маҳмудзода, вале ту баландтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. сониҳаҳое ба шумор боқӣ мондааст то фарҷоми вақти асосии бозӣ. ҳисоб 0-0 баъд аз дақиқаи 75 бозингарони Регартадас бо шумораи кам бозиро идома дода истоданд, чунки Жозеф Феюмба бинобар гирифтани корти сурх аз майдон ронда шуд. ва ин ҳам мухлисони дастаи Равшан ҳастанд дар ин варзишгоҳ. аксу ҳамлаи дастаи Равшан партов хеле баланд анҷом мешавад. Саиди Ковусшо ирсоли туп 3 дақиқа илова шуд. фурсат барои тими Равшан, вале ин ҳолат бартараф мешавад. 3 дақиқа илова шуд ба бозии дастаҳои Регартадас ва Равшан. дар қисми аввал 2 дақиқа илова шуда буд. Абдураҳмон Нозимов хеле хуб бозӣ мекунад. Фаридун Давлатов мубориза идома дорад ва аут ба нафи бозигарони Регартадас аст. Абдулло Шарипов, Фаридун Давлатов ва инҷо ишора мешавад ки қоидаи бозӣ аз ҷониби Муҳаммад Шариф Саидхоҷа вайрон карда шуд. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. бале амалкарди бозигари рақами 63 дастаи Равшан хато буд дар ин вазъият. ва зарбаи ҷаримавӣ барои Регартадас аз 3 дақиқа илова шуда 1 дақиқа сипарӣ шуд ва дар пеш 2 дақиқаи дигар ҳаст. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки бозигарони Регартадас чӣ кор мекунанд дар ин вазъият. хуб, бозингар иваз мешавад дар тими Регартадас. Фаридун Давлатов тарки майдон мекунад ва бозии рақами 11 ва бозигари рақами 13 Нозим Бобоҷонов. Саид Мухтор Азимов тарки рақами 8 ва бозигари рақами 21 Диловаршо Ғаниев ба майдон ворид мешаванд. Внимание! Линия садится! Внимание! хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи ҷаримавӣ. пас ба марказ Далер Имомназаров зарба мезанад. умуман зарба ба самти дигар меравад. 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, то фарҷоми вохӯрии дастаҳои Регартадас ва Равшан. Меҳрубон Каримов бо ту бозигарони тими Равшан, Милош Милованович, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ва тӯб рост ба назди дарвозабони дастаи Регартадас меравад. Се дақиқа илова кардаи довар ҳам поён ёфт. садоиштаки доварро интизорем. шояд андаки фурсат медиҳад. Диловаршо Ғаниев, вале партоби ӯ ноаниқ рафт. хуб, инҷо тағйирот мешавад ё на?
صدای اشتکیدوار از فرجام بازی دسته های ریگارتاداس و روشن درک میدید. حساب بازی 0-0 به پایان رسید. دسته های امتیاز رو بین خود تقسیم کردند و البته برای هر دو دسته شاید خوب هم باشد در دور اول به دست آوردن یک امتیاز و بازی دسته ها رو در دور دوم حتما پیگیر خواهیم شد. گزارش مستقیم به انجام میرسد از ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون. با خلمرزاده و جمعی همکاران تکنیکی ما بودیم که این گزارش رو برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید. خیر.